Mangilulugay kami kabaluyan na masantos, maabig, magayagan na kabasan po das kayo namin. Ipaparuntala kabaluyan sa programan Balitang Bayan, numero no morning edition. Dasayan na kabasan na kabaluyan yung Batalya Miyerkules, pizza 11 da bulan o pizza 12 da bulan kabaluyan ni Enero 2022. Maktaryo na lingkor, Action Joel Balolong, Technical Control, Action Nathaniel Lubero. Diyan nga ran nasari kabiyangan na Action Radio Reporter, yawatan ni Rada po ay manalutor ni nasaray balita impormasyon, balita komentaryo, serbisyo publiko kabaluyan o dasayan ang betul agagik ya Miyerkules. Karuman kabaluyan nagailay dagem na wala ka gilig na baybay ay talaga na ang betul agagik susiplog na dagem. Na wala ka gili siyempre marabuk mat. Kung tantumat agagik na wala ka pagli na tao. May dyan pagli agagik na kapagyan ay ang betul-betul agagik ya. So panahon tayo pero nang napalbangon kimalmadi dagem agagik ya. Natan normal pero ang betul agagik lapod wala tinid panahon na saay amihan. Naimbag nga bigat kada kayo amin apo DJ kay Lukuan ti Pangasinan maayo nga buklas kumuyo amin jad the Western Pangasinan sapit-sapit tan maaliwala siya kabuasan kabaluyan na Miyerkules po si amin yularan puro-puron Pangasinense nainayton tanda nagagik tan nainayton isa puso tayong Pangasinense nasare Pangasinense kabaluyan agyara una atras una abantiran nainay mag-api po tayo, api kabaluyan, Abanti, Pangasinan, Ilocano. Kasi abayag tilan ng abuno. Abayag tila agagik ya. Niloko-lokot ng abulatis na nainid pa nag-abuno tayo. O nata nagagik, kahit na inaapi, wag lang mag-abuno kabaluyan. Kaya api po tayo. Abanti, Pangasinan, Ilocano. Atan so pinaka-the best agagik tan. Yada arom nira na alon tayo sa manunan nira na balita agagi kadasayan kabosan amin yularan man dudeng lagagi kad panamaglay na Facebook Live na Action Radio naimbag nga bigat kada kayo amin apo pero sa verse of the day tayo sayan kabosan laon tinin na uno na agagi kya so verse of the day tayo sayan kabosan na kabaluyan tapiano si Katuya pero mga gano tama na update nilang bangat agagi kada sarayan kaplasan. Kabatan na, oops, ang gano kabalo yan. Sa verse of the day tayo, ada sayan na kabosan agagi, mga gano kabalo yan. Tani, kinoy. At, wadya agagi sa verse of the day tayo, sayan kabosan, standby kagawa G.C. Perez, but let judgment run down as waters and righteousness as a mighty stream. Ulitin ko agagi ka, insulat yan ng Prophet Amos at Libroton Amos agagik, Amos chapter 5 verse 24, but let judgment run down as waters and righteousness as a mighty stream. Amos chapter 5 verse 24 kabaluyan, para sa kinaminta nagagik at sayan kabusan ng Batalya Miyerkules. Kabaton tayo meron salbo na balita, malalapod kagawad GC Perez. Action GC, please come in. Yes, Action Joel, mabutul ya kabusan. Miyerkules sayan mula na Enero. Action Joel. Medyo kimasiro lamang sa samay amihan. So, gale warning. At saray unsak da tao, aray sumisige tayo. Ya medyo tagay. So, daluyon natin. Medyo alwal-alwal na daisat. Satay pa nagtaksay at tao na Northern Seaboard. Ibig sabihin, hingayon gulpitan, sa Ibaratan, dan sa Eastern Seaboard na sa Luzon, gawa na sayay in kasil na amihan. And probably, hanggang 5 days niya, ya surge na amihan. Kanyan maragom, so nalilik na tayo, lalo at bandad ngarom, ya atanat dagom niya na yarin makatawag imano, gawa na sa may palayupoy. Kaya talagang wala kakasilan to. Wala rin na yarin nalupis iran sanga-sanga. Wala danum to ya, ibagada bagyo. Pero amihan. At atang tanong ayat talagang nung kakasil, lalo lad sa rayan na panahon,
hanggat bulan na Pebrero, susay kakalikna na arayan Maxilia surge nasay amihan Action Joel. So, kill warning, at saray amin sa taksay, at linggayin gore, aray farmers tayo. Aray sumisige tayo. Tan, say timpikat tayo, Ributel, 7.7 siyudad na Baguio. Gamanumta niya at record high 7.7 degrees Celsius at nibagan kumadwayan sang kabutulan ya alik na at na Baguio na at apalabas ya 15 years kanyan halos na abot to may 6 degrees Celsius at siyudad na Baguio na nibubunan ilang taon na to pero 7 degrees Celsius lang record high matitaan sayay 2022 na St. Joel. Yan luyag na Pangasinan na unabot hanggang 20 degrees Celsius at sayan kabasan hanggang na anino kaagwan mga 34, 22 hanggang 34 degrees Celsius. Laga ng betul. Betul niya, panonton niya. Panauni, panagpanateng, panagtrangkaso. Kanya ingat lang mga kaaksyon. Action Joel, nanggunagya ako na Lunes, may session na sangguniang palalawigan, impasa imay ordinansa. Kaya ordinansa ya, wala ba lang resolusyon, doon iraramay mampipike na ay vaccination card. Antam ta i-require doon vaccination card lang ta Action Joel. At wala ray ipipreempt na sangguniang palalawigan sa nayarin posibleng attempt. Ya, manusar na peke. Not actually, may reproduction na to. Pati sara may mangusar na hanggang the vaccination card at usaran dan gamitan aratan part at sa may ordinansa na sangguniang panlalawigan ya wala so penalization o penal o may penalty ya ipatawad sa ratay mangusar na agda vaccination card o di naman PPK na are vaccination card sayay impasa na ordinansa na sangguni ang panlalawigan. Kanyan, be aware ha. Lalo na nimot natin. Kaya mak-istrikto so pang-implementar tayo vaccination card. Lalo na dyan siya ng tagupan. Action Joel. So, aya at impasa na sangguni ang panlalawigan. Yung primeron ordinansa taon 2022 kantala may main author doon. Pero sa co-author doon saya si Board Member Bon Mark Mendoza, ya si Katuso at Pito ewan tayo sa may programa tayo Pangasinan, Bilis, Kilos, at daily program itan. Nasa magturin ni Korton si Ray Ortalesa, 11 to 12:30. Pre-plugging ni Action Joel. So si Katutan sa say balita natin, malala po nito paglay na Action Jesse Perez, tuloy-tuloy. Ang aksyon, tuloy-tuloy ang pagbabalita. Sama-sama tayo. Kagawad Jesse. Kagawad Jesse. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This news is brought to you by Celine Plus Syrup. Tulungang gawing fully loaded ang immunity nila with Celine Plus. Maraming salamat, Kagawad Jesse Perez. Una sa aksyon, una sa balita, sama-sama tayo Pilipino. Alwan tuloy-tuloy na aksyon, Action Jesse ha. Anyway, tuloy-tuloy tini kabaloyan, Jadbali ng Bugalyon, ipapasabihin Mayora Priscilla Mili Espino, ya January 12 bagagik, dasayan agaw, ayan agaw. Baka pangkalawan nyo, ayan agaw agagik, January 12, special non-working local holiday, dintiron Bali na Bugalyon. Kaya agagik at gagawon niya, idideklara agagik special non-working local holiday at Bali na Bugalyon in commemoration the life and patriotism of our local hero Jose Torres Bugalyon, whom our town is named after Kabaluyan. At nagagik so mismo na tatawag natanitan katunwalatan su Bugalyon taingaran na dakinan na local hero da ya si Jose Torres Bugalyon Kabaluyan. Actually, ay agagik sa Dagupan City, tourist Bugalyon nagagik tayo Ibi Fernandez sabi nyo
Kapigalabala sa Asalata Nagaiktan, Tourist Bugalyon Avenue, Kabaluyan. At nagagi, katunag kayo mangkalaw, da sayan agaw, yatan Kabaluyan at mismo na local holiday da, ditan at Bugalyon at sayan agaw agagi. Alas 6:05 na po ng umaga, umpawil kami Kabaluyan at karumaniran balit impormasyon, hanabuhay muna tayo. Diyan na palabas yung pigay toon. Lanang yun kaantabay so action ra.
Tuloy-tuloy tini kabaloyan ni Dasaya na programa alas 6:12 na po ng umaga. Lanti pa agagi ka, so balita agag kabaloyan niya kay mananisya sa raratan niya rin fake news. Kay mananisya agagi kada sa raratan niya rin pikiran nandurma eran ipapaw-ipaway na sa Mitirol. Kala wala Mitirol agagi kya, wala team Mitirol mi ad sari bikers kabaloyan. Arbitan na MTB agagi kya. Pero lang tipan magano agagi ka Pilipinas, wala lang kuno the critical risk of the COVID-19 unong itan Department of Health agagi kad sarayan kaplusan. Ay talaga naman actually outbreak na tinlaya agagi na COVID kabaloyan di tanod Metro Manila. Inamin niya ng Health Secretary Francisco Duque III, ya wala tilad critical risk at klasifikasyon na Pilipinas at COVID-19 lapod biglan inatagay na bilang nasaray manaalisan ira lapod Omicron variant. Jad report agagik ng Secretary Duque at kinon Pangulong Rodrigo Duterte. In kwanto niya na i-courage so 690%. Inya tagoy at loob na pitoran agaw at average daily reporting cases. Ang ating bansa ay kasalukuyang nasa critical risk case classification na may pagtaas na 690% sa 7-day average of daily reporting cases kuha ng Secretary Duque at kinon Pangulong Duterte kabaluyan. In kuha ng Duque, iaalagpasan la na Omicron so Delta bilang dominant ya variant jad bansa. Basid sang kasamputan niya run of whole genome sequencing. 60% na po ang samples ng na-sequence ay positive na po for Omicron variant na siya po ang nagdodominate ngayon na variant, whereas before it was the Delta in kuha ng Secretary Duque agagi kad kinan Pangulong Duterte. And report mo na Secretary Duque ang gamanuntay matagay so kaso agaw-agaw mas abubabalot irewalad severe tan critical ya kaso kumpara ng September yan inar na ikurit niya tagay na infeksyon. Imo na lang in report na Health Department ng Enero 3 wala ad high risk suban saad COVID-19 kasumparan na biglan imatagaya so kaso agagi kya ang gano inar kabalian talagang imatagaya kabalian biglaan. Tapanon tumot kasi agagik at wala raraman iray kabaloyan tira, nagkalulad sa raramay pigaran official, wala silang pake. Sa importante agagik na dayo, so impapalagay, tan dinidevelop na, diya sa kuya mga lay atensyon, na saray umbalay agagik, ya papasyaranda. Talaga naman. Diyan buong Pilipinas natan agagik ka, buong Pilipinas, say walay abawalaan na balon kaso kahit paano mabubayan ng karuan masulukat 30 mil natan 20,007 so balon kaso agagik as of yesterday sa active ya kaso Pilipinas imabulad 181,016 dan say total recoveries tayo 2,792,946 sa total case tila malapod gapoy agagik at 3,026,473 sa death agagik at 52,511 la da sararayan na kaplusan kabaluyan. O ayan nga pinagawan to agagik tani natan singa panahon to kwanda kabaluyan ya talagan man siwag kalagagik so mismo ni atag ito niya. Amay-amay agagik kireyo man pa positive kabaluyan da sararayan na kaplusan. Jad Pangasinan mo't balot agagik at walay 179. Ya balon confirm ya kaso. Sa active ya kaso tila, imabot layad 782. Agagik so active ya kaso sa Rayan Kaplusan. Si katon na may apito yawan tayo Doktora Ana Marie Di Guzman si kwanto niya. Babagaan tan papasagbayan turay kada individual ya mayor at Jad Pangasinan. Iya area activity agagi kiraraman iray isolation facility da niya. Yan Santa Barbara mablima isolation facility mi. Nga ngali 7 million so kantidad to niya si division to agagik sako-sako od la loob. Agalatan to ta konkretod kaliber-liber pero sako-sako agagik so division to loob kabalian pero air condition naman kabalian. Sa recovery lang bangat agagik at sakilang bangat nan karo managagik talura marum ya death ag kabalayan niya talura sa marum ya death agagik sa nan karo man jad luyag na Pangasinan jad sararayan na kaplusan say wala da listaan natan
mumonitoron na sa otoridad agagi kat bali na linggayan na ikurit ya 57, Kalasyaw 54, San Carlos 48, Urdaneta 47, Santa Barbara 43, Malasiki 32, Bimali 31, Asingan 28, Mangaldan 26, Bautista 23, Dagupan City 145. Agagi COVID Center sa Dagupan kato nagtayo pang Kalawan. Ya si Dagupan City agagi kat in karga ipasilong daod alert level 3 kabaluyan at sarayan kaplusan. Sa des agagi lapood saya sukubid at malalapood Binmaloy, Jad Santa Barbara Sakoy, and then Jagagi kad Mangaldan Sakoy, Taluratan. Sa ikada individual yabali agagi ka at sa rin kaplusan. Basang ko namin agagi kirare pero kulabasan ni Rarami 0. Sa Aguilar 14, Alamino Samplora, Alcala Limara, Asingan 28, Balungao 6, Bani 15, Basista Walora, Bautista 23, Bayangbang Pitora, Binalunan, Limara, Binmali, 31, Bugalyon, 11, Burgos, 16, Kalasyaw, 54, Dagupan City, 145, Lingayen, 57, Malasiki, 32, Manawag, 17, Mangaldan, 26, Mangatarang, 11, Mapandan, Samplora, Natividad, Talora, Posorobio, Walura, Rosales, Samplora, San Carlos City, 48, Yada Sampabian 11, San Jacinto 16, San Manuel Talora, San Nicolas Zapatera, San Quintin Talora, Season 12, Santa Barbara 43, Santa Maria Shamira, Santo Tomas Talura, Tayog 12, Umingan 13, and then Urdaneta City 47, Villasis Duara, Nuwalibali Agyoarungalan nagagig sila ba ito ni Babaga 0 COVID dira anggad sararayan na kaplusan. Itanagagi kaso wa mismon COVID update da sararayan pang kanaunawa at kaliber-liber tayo agagi. Alas 6:20 na po ng umaga, tuloy-tuloy tinagagi kadasayan na kabosan. Agay karakul yung papo rin ang duruma iran na fake news na tanagagi. Talaga naman na di tanod bali na Kalasyaw, makapaimis di tanod bali na Kalasyaw, aga inaprobaan at imay annual budget at Kalasyaw ya supposedly na aproban dala, lapod walala the third and final reading agagik, approved the first and second reading, but I understand agagik, walay mismong tatawagan tayo, ya inaminda, walay inaminda anda amo agagik ya, katon indalanda at committee hearing, jad budget hearing da kabaluyan. Ay nun sining badat tanod budget hearing kabaluyan. Sasabat na nagagik na sararaman iray opposition iran councilor sa kilatan sumbabati kagagik ya board member jahid 3rd district si retired Colonel Danuli. Agkwanta gagik no ayaw si councilor Danuli incumbent councilor agkwanta kabaluyan no si kato agagik kata mismo wala ni adadugan panag-uliton niya tan panagnuno to agagik ka. Bilang sa kaya konsyal makapataktakot agagik yung membro na sanggunang palalawigan ta kumbagay distorted agagik kiray argumento to resolution dead ko kwantura kabaluyan agagik ya and then namayami ibabaga to irang ghost project akinot ibagamte ghost project no wala ghost project pang kanaway ulaya mangipel na kaso laban at sa tay totoo yan ang ghost project kanyara kabaluyan. Diba? Inimis kad tanad Kalasyaw si pan na ate magmaliw kinoposisyon ang kapi problema ha? Magmaliw kinoposisyon nagagi constructive opposition ayos awan ang kapi problema gagi pero no sakikan oposisyon kabaluyan opposition ka ng monte ibabaga magagi kaya hindi ka magaling na sakya politician kabaluyan di ba? Ay talaga naman pero bali-balitan sing baton tita na ani agagi ka programa kabaluyan niya MIB agagi kya da sarayan pang kanaunawan pero jad sarayan bukta jad fake news kasalanan at unta umbaloy ingkuanon bipilini wala ba
talaga natin fake news sa gagi, kasalanan niya mungtan kabaluyan. Aliwa gagik sa pangitatak-atak na pa fake news sa gagik niya, pero nadudoble. So ibabagan na lingol alingon no patuloy ya na noong papatuloy at sa rarayan panahon iya crazy sa gagik ay panahon na gagik ya pandemya. Wala tayo critical level agagik at saya so tatawagan tayo na COVID. Si katutan sa reaksyon ng Vice President Leni Robredo, iya sa opisina tunyatan, si katu mismo makakaling na pangipapoy na sari fake news at pa na maglay na saya agagik so social media. Aming pigalan nagmalo a biktima si BP Lini na sari fake news. Da palabas iran simba nilira da say bayanihan ikonsulta maging sa tumbukiran na isut itumbok od protocol, quarantine protocols na say anak yan ng Lapuod, Amerika kabaluyan. Pero magangano, antis tayo na tuloy ang tanya balita gagi kadasayan na kamusan. Palubantin magano sa report na action Freddy Pardo. Lakay, please comment. Waksong umaga, Action Joel, dalawang magkasunod na anti-drug by-bust operation na matagumpay ang sinagawa ng Alaminos City PNP. At alas 12:50 ng gabi, sa nagsigawa ng by-bust operation sa Barangay Tilbang ng nasabing lungsod ang Drug Enforcement Unit ng PNP ng nasabing syudad. At naaresto rito si Noel Rabaha Ibrudo, newly identified drug personality, 49 anyos, walang asawa, mangingista presidente ng Barangay Victoria ng nasabing syudad. At matapos itong magbenta ng isang plastic sachet ng Cebu kapalit ng mark money sa isang pulis na nagpanggap na buyer, at nang magkapalitan ng pera at droga, agad itong inaresto at nang i-body search, sinakuhanan pa ng 3 heat shield transparent plastic sachet ng Cebu. At sa kanyang posisyon, ito tumitimbang ng 0.154 grams at may standard drug price value na 1,049 pesos. Nabawi dito ang dalawang genuine na 500 pesos na ito'y ginamit na mark money at 2 piraso ng cellphone ang kinumpiska na gamit sa kanyang illegal na gawain. Bandang 1:30 naman ng madaling araw. Sa kaparehong operasyon na ginanap naman o ginawa sa Barangay Victoria, Alaminos City, nagresulta ng pagka-aresto kay Marlon Balbin Iragudo alias Cabarlo, drug surrenderer, at 55 anyos may asawa at mangingistakin, presidente ng Victoria. Na dito naman ay matapos ding magkapalitan ng pera at shabu, agad inaresto at nakuhanan nito ng isang heat shield transparent plastic sachet na naglalaman ng 3 maliliit na heat shield transparent plastic sachet ng shabu, at ito ay tumitimbang ng 0.1470 grams, may standard price na 1,000 pesos. At nabawi rin dito ang isang peraso ng 500 pesos na mark money na ito ginamit sa pagbili ng pulis na nagkunyaring buyer, at pati ang kanyang cellphone. Ang dalawa ay nasa kustodiya ngayon ng Alaminos City Police. Ganon din yung nakumpiska sa kanila at ikinakasana ang kaso ng paglabag sa Republic Act 9165, Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Mula sa gitna ng aksyon Freddy Pardo, nangunguna sa balita, nangunguna sa aksyon, sama-sama tayo Pilipino. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality. Maraming salamat, Action Freddy Pardo, dasatan niya balita. Tundakilad sa ating panagtulak kay droga kabaluyan. Ang awito do oras tila alas 6:26 na po ng umaga. Pawilon ti may balita tayo agagi kadasayan na kabusan. At saraya so fake iran na balita agagi kadasayan pangkanaunawa. Nata nagagik sa kiaming piga-piga aklan biktima kuha na BP Robredo. Yung sa akin nga ito, yung trabaho nila. Ito yung negosyo nila. Pero ang pag may krisis, sana awat muna, tigil muna kwento niya. Mali na yung mga ginagawa nila. Pero nagduduble yung kamalian pag ginagawa mo yun. Na ang daming taong naghihirap, kasalanan nila yun sa taong bayan. Yung kuanon BP Lini, kada sa kaya programa to niya kabalayan. Sa kaya
ay agagik iran na fake news, yung tatakata katuy merap ya ipapalsa, kabaluyan. At nanduruma ira agagik iran tutuon labay dandiralan, mangukuliktaran na voters information at bayanihan i-konsulta, tanta telemedicine program na Office of the Vice President, and then ay araraya namin kabaluyan at malot yung imbure ng bipili ni agagik. Ta kinita ni voluntary amin kabaluyan niya. Ay, talaga naman. Unong sa medical information, yawa aalo nagagik na programa. Ari datos siya nakukulan, piyan amton kuno ere volunteer doctor. Yan pagyagawan, piyan makatulong od sa pasyenten kaskasan, iran kabaluyan tayo. Amin pigalan na abila si binila, abila ng bipilini, yan ya magmaliw, ya mapanuri sa mga balitang kumakalat, lalong-lalo na po sa social media po, mga kaibigan. Ito talaga na mayamitan. Agagi ka da sararayan pang kanaunawa. Amaya-maya biktima lad sa ata nagagi. Ay, naku po. Singa sa ata, arami hackers kabaluyan. Singa ayagay kay, pawilan tayo ayay impakahak. Agagik na nawa mismon computer, yung usaran na sa Comelec. Antayon ang tihagda, pain, pati sara managagik kira important document sira, information na sa kaya butante. Ahagda kabaluyan. A compromise with no independent verification hack is indeed taken kung nagagik na Comelec. Biro nyo tanay, pati pinasama counting machine ni cheater, Asus Mariosep. Walay labay dalang gawo nagagik. Di amin nirarayan hackers kabaluyan. Nang tumay labay dan isaksaklad tan si katuloy na gawa. Katulay maerapi. Pero wag naman po sana kawagagi kaduntan niran nga klaseng kagagawa. Manalo ka labat ng politika, manalo ka labat ng posisyon niya labay mo at diskarilan mo lang amin na bangala. Nako, suicidal tan agagi kya. May karma po yan, no? Magandang umaga. Good morning pa, Dakinon, Maki Salazar. Ditan, Maki Salazar Soriano, at Bali na Barangay Jimenez at Bali na Mapandan. Good morning, Maki. Kumusta ka la? Pero magagano, tanim punto alas 6:30, hanap buhay muna tayo. Manila Broadcasting Company.
Tuloy-tuloy tini kabaloyan na dasayan na programa makakimisakot sa rarayay kinagagi kaya ipapasabi screenshot tindaya agagik iran kabaloyan minan aksyon na Tanyo Lubero di tanod bali na Santa Barbara no supay talagang tuwa yung mga iterna di kalidad ya serbisyo di kalidad ya serbisyo di kalidad ya perwisyo kuanda kabaloyan nya iso di kalidad ya tunay ya serbisyo agagik si Kuanan Angelo Bautista say nan panangnang ya aro tan makaaro. Kwanto agagik sa plan iko ako kwanto niya. Si Kuanan Jojo Hito Fernandez. Hindi naman pulingid sa kaalaman ng mga kababayan po natin na napakaraming proyekto ang nagawa at tayo sa ilalim ng pamumuno ng dating Mayor Carlito Saplan. Kwanto niya agagik. Tato amat. Aramay nukulang supundot sarag agagik yaman abuno na Mayor Carlito Saplan Kabaloyan, si kaplasan niya Mayor Miagagi kay ang kapuang nga ka, diyan katuan tulabangat. Aliwan tilaan ta nagagik. Another po. Awa, kwanto na mata ng Santa Barbara. Kabaloyan, tipot ko palabay. Akin no panaon lay kampanya say sakit ya kandidato ang dadakil so kakanayon to. Anggad lamot kukut kutunda. Na anak dalabat so wanan lapuan day bulog ya balot no analura kabat to ka ni kase o anggaan mo labat lay umbantag ed pader na abungda lapod ang gano walad dalom ibagadan ang gapod ja lapod de iaamutan to kala anitan tugtuwata nagagik ya ed sararayan na kaplasan jabi alangan niya magdo kung tumo iagagi kaya sana all tumataba. Itala. Natan yan ni sa kaya gagi kaya sa kaya gagi kaya ipapasabidan malalapod si Jacqueline Latore. Nag-chat ako kay Sir Iko po kasi kailangan ko ng tulong agad. Ng tulong. Agad ako ni-replyan ng anak niya at nagbigay ng tulong doon sa kabila. Doon sa kabila, try ko din. Kasi una ko chat doon, pero wala, sinya lang ako. Kaya naisip ko, mas madaling lapitan si Sir Iko at yung anak niya, salamat. Ma'am, at pag nag-chat ako, nagre-reply ka, tas bait nyo pa. Kausap, salamat sa anak ni Sir Iko. At nagagik ya. Si Marlon Villanueva, ini-screenshot da agagik Alo, ang truly raraya. Arami sadyad Santa Barbara Wadir, panay truly. Unsasa ni Birad Trula ya profile kabaloyan. Bumisita kami at Mango Country Farm. Ang gano danom ya inuman ang gapo. Nanalagar kami na duware ang gada patiran oras. Grabe. Nababi nga nak od sari kaibak. Kuanon Marlon Villanueva. Ang tamti kamangga at ang tamti manggaan na ang tamti Mango Country Farm na nahat. Di manod kalay, pangkeryanan jabi. Duaray ang gada patiran oras daran impanalagar, ni ang gandanom agdara aderuan. Grabe kababaingan kod sari kakaibak, kuanan Marlon Villanueva Kabaloyan. Anita nagagik, sari Kabaloyan tili mangipapalapagtan, dasararayan kaplasan, kaya yan po ba ang dekalidad na serbisyo? Ilalastog da? Waka nga, awan mo't nga rod. Walay ba mong tapang agagik si Karakabaloyan at saya agagik susamput yaw tatawagan tayo iya iliberda Kabaloyan ami last minute naku po antipa ka nang dad si katay tad Santa Barbara Kabaloyan untan la agagik kamulag so pa ka nang dad si katayo yung Santa Bandera ya di kalidad ya serbisyo agagik sus Mario Sip naman kaya bangon na po Santa Barbara at Bulatis Nasari Mabulates, iran politiko agagik o kandidato di tanod pinablitin Bali Kabaloyan. Paluban tayo report ng action Pridi Pardo, Papawil, Lakay, please come back.
Magsong umaga ang muli Action Joel, isang ginang na kontraktor, arestado sa 2 kaso ng istapa sa bayan ng Umingan. Naaresto alas 10 ng umaga sa Barangay Poblacion Luis, Umingan ang ng pinagsanib na tropa ng Umingan PNP ang nangunguna rito kasama ang Provincial Intelligence Unit at Provincial Intelligence Detection Management Unit ng Pangasinan PPO. Ang suspect na si Arlene Payuyo Abalan, 51 years old, may asawa, kontraktor, presidente ng Barangay Santa Maria, Umingan. Ito inaresto sa bisa ng mandamiento de arresto na pinalabas ng MTC Umingan na may petsang December 29, 2021 sa kasong istapa as amended by Republic Act 10951. At ito na may pinagkaluban ng piyansa na 18,000 pesos ng hukuman. At isa pang warrant of arrest ang dala ng mga otoridad mula naman sa Branch 3 MTC Dagupan City na may petsa rin December 29, 2021 sa kaso pa rin istapa. At pinagkaluban din ito ng piyansa na 18,000 pesos. At dahil sa ito ay contractor, itong 36,000 lang yan, mabilis namang nakapag-file ng kaniyang bail bond sa nasabing halaga. Mula sa gitna ng Action Freddy Pardo, una sa aksyon, una sa balita, sama-sama tayo Pilipino. Action Radio. Live reports. Maraming salamat, Action Freddy Pardo. Dasatan niya balita, ang utang ay utang. Ang utang ay di dapat talikuran at hindi dapat bayadan kabalay. Ay, hindi nakukulan, dapat bayadan po yan, atan. Hindi dapat talikuran, dapat bayadan po yan. Utang tanagagik makapalso lupa yun imarap. Natanagagik, kasi paano kakapalso lupa yun imarap, umani kakapalso lupa yun mangibunag kabaluyan tan. Huwag naman po sana gaya mulatan. Jad syudad ya dagupan, ibabagad agagik, ya tunia serbisyo agagik ya. 2019 niyan infrastructure project, yan pag-asumpala, impaliis agagik ya, jad barangay Pugaro. Ay agagik at sayang so ibabaga, nasari taga barangay Pugaro, jad syudad ya dagupan, lapod ang kapitunda, kabaluyan niya, lapod apatunda agagik sa construction na Pugaro Evacuation Center agagik agaya papansinan imbunag-bunag intupay-tupay agagik ng Mr. Public Servant inumpisan niya ng taon 2019 na inumpisan niya palagay ng dating Mayor Belen Fernandez iya sa kaya proposed boat ship ya 3-story rescue center kabaloyan with roof deck agagik at island na ba jad Pugaro jad barangay Pugaro agagik jad syudad. Walik ka parehas tulaya agagik ya napapay nabangal lanatan od sa Lapingaw Evacuation Center. Pagmaliw niyan sa kaya tourist attraction, lapod ay agagik at ni dumaduma so disenyo to niya kabaluyan kasi ni design agagik ya bangka. Barko kabaluyan pero agla pinansinan Mr. Public Servant. Ibagat to lagi, gawong ko tala di sa benepisyo di si dating mayor katuni ni snap to. Agagik niya, unta nagagik sumentalidad to ng Mr. Public Servant Kabaloyan. Kato nang agamang gagawa, kuwanda, na state of the city address to niya, tanggapi palapag to. Natan si syudad na Dagupan, sentro na COVID ka ba agagik niya, adintiron luyag na Pangasinan. Biro nyo tanagagik kay. No wala raramay na kursunadan dadtanay, agda na pinabangan. Iran na magmaliwalala na sari totoo, negosyante, paikaluntura agagik, idimulis daran tampol, i-disperse dara. Niti baratilyo balat agagik kay hayahay pa. Naku po, nung yuman agagik, so ginawa dadtano darap na si Isay Market Square, di ba? Antas sa kaya agagik ya tiyanggihan. Umbis di si ventilation to agagik at mapayapay dagom. Talapod sa pandemya ay inabubo ng dala din kilatan amay amin pakaderalan isinublatan day management na si Isay Square agagik and then pagkatapos kinubungdan agdabalot ninunot ya
wala agagik so COVID ya na pagya-protektan ni Raong Baloy. Pero daman ni Nuno, pagkatapos kakarga ni nakasanib sa kaya agagik ya Giant Telcom. Kabaluyan, di dubli-dubli kita da, di ba? Pero nata no, ninyalay na nitila. Agagik ya lapod sa Ramarom ya 2019 infrastructure project ya Pundo Allah noon panahon ng dating Mayor Belen Fernandez ay agagik at tinenan iya kabinbin iraray agagik ya. Jadbikto niya sa kinid sa proyekto ng dating Mayor Belen Fernandez siya napipinabangan lanatan. Ang gamanutan niya ngalngali agay-agagik ituloy na kaplasan niya administrasyon kat sa Tinsel Fabric Roofing at Dagupan City Plaza. Ay siyempre napinabangan daya. Tadi man na walay meeting agagik ya, di ba? Agdanaya rin na pindingan, taliw di wala sang kanang nang nasumbaloy. Ay dyan pugaroy, si makanang nang labalagagi katarami tagaman. Ay wadyan plasoy, nanang nung namin agagik ya, di ba? Ninunot ipagawayan nun na dating Mayor Belen Fernandez, piyanaga na patangan, tanauranan. Iray totoo na undagop at okasyon at City Plaza. Nagkalulad sa empleyado ya kada Lunes at wali nagagawang flag raising ceremony. Yun inarit kung papali si Rarayad nagagawa nun apalabas nin simba. Kabaluyan. Nang yupata nagagi kaya. Agawa yan na napalabas simba tanggawon niya o dun sublaya panaon. Laga naman. Sikaton na makapaimis pala balagagi kud ame si sangkamo nga naman salitan talaga kabaloyan sangkabulatisan ay mayor jud syudad na Dagupan nagagik numan na salitatan kabaloyan andi bali lay board member ni Kibuy Reyes ta sa idadala datto agagik ya duma ay balit agagik kay sangkabulatisan sangkanang nang mambubula agagik ya di ba dumay ibagato niya dumay gagawon to niya agagik atot iyo kanto mo ta kabanag to. Pero no serbisyo lagagik, lukbo kabaluyan. Sampluran minutos, antisya man alas 7, hanabuhay muna tayo. Si Annalyn Bacot.
Tuloy-tuloy tini kabaluyan na dasayan na programa. Tuloy-tuloy tini agagi kad sayan na kabosan alas 6:55 na po ng umaga. Tuloy-tuloy tini agagi kakaaruman tuniran na balita impormasyon, balita komentaryo, serbisyo publiko agagi. Limaran Chinese in kulong, jad pugo perm, ni man. 5 nya agagi kya nung nanti pa dalat daton tipan bas pinasabog pasero dido anim pasugatan na kupo basta gagi kya pinasabog kabaluyan nung nanti pa agagi kaya 18 ya kasalamuhan ng close contact ng poblasyon girl ng positibo at COVID-19 kabaluyan nako po si poblasyon girl ay may balikbayan yan na Lapud Amerika. Yan ang panta-panta agagi kya. Di bakunado, nalalabas ng bahay, may 50,000 na multa, kulong pa ng isa hanggang 6 na buwan. Huwag naman na, agagiktan. Abay, nang nanganti pa agagi kaya, 970 balon COVID-19 kaya kaso na ikoritod Bulacan, limaran korte agagi, limaran korte kabaluyan, akalakdown na agagi kaya. Actually, sa CNN, nakalockdown mo tira kabaluyan. CNN Philippines, akalockdown mo agagik, lapod sa rimplado da, nan pigara rin nan papositibod si kara. Si, ito'y tawagad saya, si Judicial Rate sa gagik, mayamay mo't kabaluyan, irin nan papositibod si kara, katuan na, panay bibi ko pilot, pigpigari at tilak mo si kara. Tuloy-tuloy pa rin kabaluyan sa broadcast may kabaluyan. Dito no di siya rin sa gagi kya. Pero nung nanti pa yung magano ay limaran Chinese in kulong od pugo na imkulo od pugo perm. Inligtas siya gagik na saray otoridad. Grabe kabaluyan niya talaga ay pugo. Ito ha, my goodness. Wala kinabang niya moongod satan. Walay akinabang niya moongod da satan. Nagagik niya kabaluyan tayo yan nagmaliw ya bilyonaryo. Od satan. Pero naton bala. Nanarap od sampluran counts niya kaso ng panabuso agagi. Talaga naman ho. Atan may may tuon na agto abirbirla. Agtolante ng lapuan to kabaluyan. 970 balon COVID-19 niya kaso na ikoritod Bulacan. Limaran korte nilockdown laya agagi. Aya so na ikorit kabaluyan na 5,241. So, aktibong kaso, kanwali katibukulan lang 97,259 confirm ya kaso, jad kinyagagik, jad Bulacan niya, 970, balon kaso ya. Ay agagik, so, impalapag na Bulacan Provincial Epidemiology Center, at panangidoolo ng Doktora Marosca Siles. Sa Bulacan Balot, limaran korte at Bulacan, so impasilong at 14-day lockdown, kasumpalan niya ng positibo at COVID-19 na staff to niya. 45 empleyado at Bulacan First District Engineering Office tinamaan mo lan virus.
ni amanay korte natan matagagik pati saya agagi kay so First District Engineering Office 45 empleyado dadya kabaluyan apakatan mat na COVID kapigal lambangat impalagsab sa memorandum ng Second Vice Executive Judge Corazon Domingo Aranyula at sa Bulacan Regional Trial Court at Malolo City wala consentment ng Raul Villanueva, Deputy Court Administrator for Luzon. I-lockdown ni so 14 days malapo dinero adjust. Agagi kanggad Enero 22 so RTC Branch 6, RTC Branch 11, 14, 103, tan 104. Kasumpalan niya ng positibo empleyado daod COVID-19. Engganganan Judge Ranyula yatampulan niya i-disinfection sa amin niya court offices sa RTC. Dan ipasilong at swab testing i-close contact yan ng positibo raad virus sa gagik. Impalapagmot ng District Engineer Henry Alcantara, pataplutan 5 empleyado na Bulacan First District Engineering Office at panairan ng positibo at COVID-19 mat. Kasumpalan at ginawan mass antigen testing at aminiran kawani na DPWH kapigalang bangat ya kabusan. Jadbali na pande impalapag mo ng Mayor Rico Roque ya 14 empleyado na munisipyo nan positibo mo at COVID-19 antigen testing kabaluyan. Kaya nga ingat-ingat po tayo agagi ka at sararayan kaplusan talaga na anywhere everywhere agagi si kuanan Secretary Duque wala tila at critical ya sitwasyon sa Omicron at asurpasan tula so biskag ng Delta. Balat si mong balita, wala rin mangipapalapag yan ng eksperto. Ya si Juan Dagagik at this is the beginning of the end. Just like a natural vaccine to us. Kabaluyan, od say agagik so COVID. Ingkwan na sa kaya pare, ya biologist expert matya kabaluyan, ya membro na okta. Sana ganun na nga po kabaluyan, idasal tayo noong managagik, di ba? Bangbalot si Pawaynid Perian ng bayan niya sa nagaw ng Karuman kabaluyan. Si Pawayid Perian ng bayan, Jad Kabosan 20-40, Jad Ngarom, uy apigar, 20-40 man ay 4-2. Di 0-4-0 di ba? Di mambalot tayo, 2-0-4-0 naman. And then si Pangasinan na Jad Extra Draw balot, ay, pigar-pigar amin, 3-31. Hindi ba kayo nagbibiro niyan? Hindi ba nagbibiro ang tadhana po nito ni 20-40, isang 4-2. Isang 3-31 naman. Agay laya, agagi ka. Pigar-pigar ka balo yan. Anyway, agagi kadasarayan pang kanaunawa. Congratulations po, no, timama kayo agagi. Mampakapi kayo, ayos latan. Pero maganggano taning kapulay malam may oras tayo kabali, mambasak na sa alitik mga daw. Good morning sir, paano niya aga magmali yung tan iray kapara kaya mairap iran bilay manaabay ira taga pumutso maawang niya space na abong o kwarto labat ya inabangan tugtuwata nagagi kaya nga kailangan walay common sense tayo agagi ki alon pamumulmulagya no si kakayahan na income mo agagi kat mambilay lang bangat na sakay iya membro na pamilya labi ko ibabaga anak mo agmula aruman mantipol kayo agagik nagatol na laman ayang gapo kabaluyat no kapigan mahirap sa bilay agagik si karis dakdakol ya pamilya damo paanong tutanay aga makapampalagay na abong agagik tanto mount lang bangat pagkapanggasgas sa labalay sikutan si kuya agagik mambubugasan kili bago paanong tutanay talagang balaga problema so karapan na dundalan niya panahon katuno si sarag na income tayo sa kila baso anak yung sa kila bangat at kayo agagik laspag. Ang gatol susalidan aga unakar, kuri kita niya talaga. Ta siyempre, paano tumat agagik kita mananapiri pambilay kundoy, ibaranda lati irap na bilayoy. Pero jag katuantutan, ginusto da sumagmali wa mairap, na mangira sira. Kumado agagik. Ay, naku po! Singa dyan si kami, kulang labat, unalis so kuto, o biyak ki ulo. Noong karo iray maritis, talante. Talagang si kayo, pulinan nyo latan. Good morning sir, nakakasawa na talaga ang mga balita na bumubungad sa atin tuwing umaga kung niya gagi kay. Talagang bad news sa gagi, kami ay bad news. Puro na lang pagtaas. Puro na lang
pagtaas at pagbaba ng COVID ang naririnig mo. Wala na bang ibang maibalita? Sana may balita naman na katulad nito, isang taong grasa ang namatay sa bangkita dahil sa COVID. Di na ba na iba? Sikan talaga agad. Adi parehas mo lang lamang, sikan talaga. Anyway, salamat piniimis mo. Good morning sir, sana matanggap ng gobyerno na hindi lahat ng Pilipino ay magpapabakuna. Parang pelikula yan eh. Dapat may kontrabida para hindi naman boring ang manunood. Tama ba? Kurikita niya talaga. Pero ibang usapin po ito ha. Ilulugay mimot kabaluyan si Midwife Mia magangganatan makuli-kuli at serbisyo. Itanod barangay Kakaritan Tanagagi kaya si Madam Jubil Cansino, Madam Ani Caranto Soriano, Madam Gloria Macalanda, sa Ray BHW o barangay Kakaritan, tan si President da si Sir Ronald Tamundong, tan si Kapitana Gloria Canilang at Kabitlan Barangay, Sinanlugay, Madam Berenya Cansino, Munda Cruz. Good morning po, das ko namin. Kabaluyan, and then another po, sari mambabantay pa na maglibalot mo na Facebook Live na Action Radio. Antistayin mamata ni Radasayan na kabosan, simple naman. Good morning po, Dakinan Sir Roberto Quintan, si Kwantunya Agagik. Sana maging beginning of the end. Magdilang anghel yung nagsabi na ito. Sana nga po, idasal tayo Agagik. Si Kuya Rene Quinto Idos, good morning po, Happy New Year po. Long time no here kasi tinamaan kami ni Udit dito o nga po eh. Kuya Rene, ingat-ingat po kayo na. Kumusta kila balot eh? Di malang so Udit dito na Southern Leyte agagik ya. Talaga naapiktuan nila, grabing kaapiktuan da. At sa tanya pasan. Anyway, akapawil mo lang siguro signal Kuya Rene, kaya ingat-ingat po kayo. Kuya Rene, Quinto Idos agagik. Taga Maningdingira, balot, Manayam Larad, Southern Leyte, Kasumpalandan, Abayag. Ya destino ditan na naktibo ni Rad Serbisyo. Manong Binga Bobellanos, kumusta larame pamilyan Ripisoy? Naane. Manong Bingab. Naani at programan MIB daton ko so karuman tutan. Another po o dakinan Sir Ralph Munda Cruz. Good morning po si kayo. Magandang umaga po Sir Ralph Munda Cruz. And then GR Soriano nakarkulate kalay ibabagayo Action Jewel. Mabli sa saliwon ditan. Nitan. Agagik tan. Ditanod kalay ko na agagik. Di madmanggu farm kabaluyan. And then sasambuton mo ta. Ma'am Merle Di Guzman Conte. Good morning po. Sir Noy Mislang. Magandang umaga. Ma'am Delia Cabayes. Regular dumarengal tiray agagik. Taga Subaybay. Ma'am Rosario Montimayor Pasyon. Ma'am Veronica Manawes. Magandang umaga po. Don Pipito Reyes, good morning. Naluto ka lang tan siguro almusal. Nunoy watching. Kwanto mo? Asagbay ka na abangunatan na Boss Nunoy ha. Ta siyempre, ang butaw, bali-bali ka kogip. Good morning pa, Boss Nunoy. Gitanod Christian May, pigar-pigar. Kanayon Saldi Bruwan niya wala distimur. Ingat-ingat ka tan. Ma'am Lerma Juvenal, good morning po. Ma'am Mercy Carion, magandang umaga. Kapitan Dexter Jimenez at Barangay Gabon. Good morning Adasika, Apo Kapitan. Ma'am Salvamar Cansino. Magandang wala biglan si Mingit jay. Magandang agagik to wala biglan si Mingit. And then Ma'am Salvamar Cansino, good morning po Adasika kayo. Imbang bigat ka na kayo amin Apo, Ma'am Precious Jim. Magandang umaga po. Dis kayo stay safe din po. Kayo mulaya, singit na singit. And then, another po kabaluyan, Ma'am Ladero Vinos. Magandang umaga din po. Ay, okay, gilaya. Ma'am Ladero Vinos, magandang umaga po sa inyo. With that, agagi ka, pansamantala. Mamatanir kami ni kabaluyan, naaniyod programan MIB, mga isyu ng bayan, na may amin niridalat datun tayo. Nagkaroon talaga ng tarya kagagik para sa may issue Gitanod Bali na Mangaldan. Update agagik at mismo na kakarapon niya kaso at tuwan tagagik no panuntun mandipin sa Sikundararum. Abalang ko Action Jewel mo nga abogado man tano manasalitot singasang kamungan lang abogado si katulisang kamungan aking balutoy at sa may reaction to at sa tanag kasuntin kaun subripot singano
Aralom ni kinay kaya manok kagagi kay kwanto niya. Ay agkwantamot kung kwata siguro si katutan tada. Ya bali-bali lang reaksyon na gagi. Di ba? Mamataner kami lang kabalayan at sa programa ditang kilabangat at kayo nikban. Kabalayan, Aksyon Radio Balita, nakantabayo, Aksyon, David Katibakay. Ulit yung kami nakantabay na ni programa at MIB, mga isyu ng bayan, alas 7:30 hanggang alas 9. Ditang kilabangat, umpayol kami ng Aksyon na Tanyelo Vero. Yung napakinggan ang palatuntunang